Mari kita lihat artinya. Ya ayyuhalladzina amanu sininna wawa matapoe. Sininna wawang matapoe. La taqulu ra'ina. Ajak lalu mupuade memanna makada ra'ina patanjeki. Ya, patanjeki. La taqulu ra'ina. Ajak mupuade makada ra'ina patanjeki. Wa qulun zurna. Nekia akada kumanang tajeki. Ya, nekia akada kumanang tajeki. Ya. Wasma'u nafada aring kali kumanang. Ya, wasma'u nafada aring kali kumanang. Walil kafirin azabun alim. Napunnewi wawa kafire. Napunnei wawa kafire azabun alim. Pacalang masaru mapepedi. Ya, pacalang azabun alim. Pacalang masaru mapepedi. Ya, jadi nareko irampe sengi pacalang iru pungalatan nareko macale mato geto macala macala to ketawe. Ya, jadi yang kata ayat pungalatan kekurangi ini anal gafuru rahim. Yiku makamase ka wa masih to ketawe. Tapi nareko macala ka azabun alim lau cala to ketawe. Ya, iru pungalatan nareko macala ini nak bunga macala to katawe pokokna ekuna pinungi tania anu pokokna anu rede-rede nya pokokna man rasa-rasa tawe. Ya, zaman dimuliakan Allah, makanya ya ala sikir ya ala sikir setiap pura kemasan panjang angkara nabi ta maka dan ini kita baca dari kupur masam panjang depa na rubah-rubah kedona jena pada pindra tudana purana masam pajam aber seleng de pagaga berubah kedona jena de pagaga berubah tudana nabaca ro pelodong ero natako mate bondina purana baca ero ipa bele ni pole ranaka. Ya, makanya alhamdulillah kita selalu baca ni upura ke masam pajam mengeridi ibaca wek kapitu pura ki masa panjang subuh ibaca wek kapitu pura masa panjang loro ibaca wek telu pura masa panjang asar ibaca wek telu pura masa panjang iste baca wek telu agero Allahumma ajirni minan nar dari kema berjamaki Allahumma ajirna minan nar. Ya, jadi sebelum kedo-kedo jeta de pagaga berubah kedo ta iwo perro kedo-kedo sempajata ro matu data warung tuda mas sampean dari kata mas de pagaga berubah na baca ro prodang ro maka nabi ta dari kumate kutu mondin ro purana baca pembelene poler naka. Ya, dena tamar naka. Ya, makanya selalu kita bersikir ini ya dibaca ini sikirin luar biasa. Allahumma ajirna minan nar. Maupun colaba ero nekia nangke ipungalata luar biasa. Ya, waktu tepur masam panjang. Ira tu dari ketepur masam panjang pakanjai kisikirita. Ya, pakanjai kisikirita, pakanjai baca-baca ta, pakanjai lodongeta. Magai narik ketepur masam panjang itari bodonge. Ya itu dari ketepur masa pak itari bodong itu. Magi mata jeung punga latala elodongan matana. Mata jeung punga agan elotaku meloka tarime. Nasininna tu pelodongata tarimana punga latala. Sininna pelodongata Sina permintaan kita na tarimana punga latala dengan tolak.
Nari kutupur masuk pajang. Ya, angkam itu koi iya rupung Allah Ta'ala batena terima dota ya madu perbang angka masih angka nasile pung Allah Ta'ala angka na taro pung Allah Ta'ala na taro pung Allah Ta'ala dia nalenge kulino okko pi akhirat matu nalenge magai ye ku nalenge kulino bahaya nya nalenge kulino bahaya wadingi makasola na taro pung Allah Ta'ala ayo lenge kulino okko pi akhirat makanya kata matu tasel ku akhirat maka mikalada malaku makoi tegi poli ya malai maka dia pungala tala ellodo ngamot tu mukulino si mata melodongi purma sampaja melodongi de wale kokolino de okko pi aira yene wale ko makakoe jadi aja tamangingi melodoang nariko tu purma sampaja sininne lodongata na terima mana tu pungala Ta'ala ya na terima mana pungala Ta'ala ya demi tapa angka tapa sile nereng angka nantanga angka nasile maga nasile pungala Ta'ala nasile kadai dia makanja ye tu melowe dia na makanja ye maka ye wale kwe makanja ye angka to na tarotarongi pungala Ta'ala na tarotari ya dia na lengi kolino ya meloki dale mega kadai ye kuelenge dale ye makasolangi wodi nare kuelenge dale paja masam paja kami ke makaro waktu nak kasiasi masam paja isan na mega dale na sogi paja masam paja mega makaro ya paja masam paja waktu na malala lo masih die rajil masih die isan na mangoto maliwangi 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 otona ya maliwangi otona ya waktu nama sepeda rajin masih di sisa nama motor lah naliwangi masih di jadi dia nalengi pengalata aja na oleh ko ero dalero bahaya penting jadi maliwangi batu bagangkan ina sepajang atau takabur tawe dari ko nalengi orang pare ai sombong gimana tuh takabur mantu bahaya ro nah nigi to takaburu nala takaburu ke nala kesombongan ro maka dega ga onro na tahu surga nigi tahu angka kesombongan na ilal natina simper kama mega agakana mega orang parana nala kesombongan ai dega ga onro ke surga adanna nabita la yadkhul jannata man kana misqala dzarratin min kibarin dega ga dari surga tau angkai simper kama ataka buruk inatina ariko angkai elengi cantik ternyata nala tarumpu sangir mega orang parana angka pangkana angka batirna angka ronrona ternyata nala kesombongan ngero gagero dega ga onrona ilalna surga to angkai simper kama ataka buruk nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ini ayat kita rantai pengen Ta'ala mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.